110,000 ni more approximately imanisha ni nambela ekuotalo kwesila wala mubya wita wa government administration officers ala meta wa national government administration officers meta wa ngao framework yona nise kana ni atumia amandwa ngilia na imwe na 10 ala mebande ya Kenya lakini tambito ni yulwa kithi ya mumbe na mwitu ngilesi na mwitu ngilesi ndona museze wito wa mutongo hii atumia mandwa mana atwiki hata nama kunengwa kindu uuni kwisila muswada wa mumbunge wa kiliombunge cha Kibwezi ya udhuiloni wa SUA awita Mwengi Mutuse watoye muswada undini wa mbunge alikawa wauta mumbunge wa kiliombunge cha Kibwezi alika na ndini wa atamu wake wambe ni watoye muswada wa atumia mandu wa maibawe kana manenga weka appreciation na wabitu kidwa kana kwa rombau na nije kitumia mthanyani omunde twende na yulwa allocation ya chao allocation ya kimanza cha silingi ya Kenya bilioni 3.9 ile makede wa kinengwa kila mwi kwambie tukimwe ya mwi wa mwonza edwa mbunge ikawe tukithia budget ya mwaka huo ya ile na trillion ina ndono na ile pena functions mingi muno ila melile kwithia makinengwa na nisi makunawe ya mwingi muno atumia amandwa of course very true nundo atumia amandwa nimomethia ame link nimomethia ame link katika tiwa silika county government ila siku yandevyo of onakutwika serikali sia county sidi analemeta wa mawoda maisha ni lazima withe medho wisi utende ndia nenena ukwatitie hiyo nyamoto imeanza mkudhu athauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time naitoi no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tio mwezi nyeni wa waiba ngava na mazabwe wa chama kiva iyo mwema waiba tima Kalonzo tunenge Kalonzo na timu nenga askali make ma waiba anu matonya kwetu ai chama make wa wena make kata fa mwanya waku ni muyenesa wakuweta hii jotrenziani ilamba ilu kana nitwabotie makwikwine. We are going to change this country. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch
up with Singapore. Si Wakenya tuende Singapore. The example of Singapore, Ruto does not know Singapore is a city-state. Hii mtu anatubeba ufala. Salucha na Mutongoi nikilawa kwambililia nginya wakatano kuambia saa 12 kufika saa 4 cia kioko. ila withia mostly ni nyumba 10 ila ambesie serikali mbetuku ondo mele ku mediate maka solve mathina ma local disputes na maundu maita ku mobilize citizens ila kwe baraza kanela be kindu cha serikali kikwendeka kwika ila kwethwa kwina mota yukwina Ebola withia ingene makwita ndoa makoka makamwe mweso byane muthambe moko indela kunena corona mukeka mwike meda we mwingi munona we withia full time utukuona muthenya nundu kugekwa kindu utuku mathi uko nangi wana maybe ngwana maithukisia andu asuma ndua aku ondo de nasia ne na ku na mwitu ngilesi no atukwata mbona neshua ona ke mwithukisia na museze witu ako na simu no ko ile atukwata mba ngilire to nini muno lakini nyenasia no bandu no rangi nimethire mekwata eka uloso manenga we ile moka masira makwani mama thembo. Asante sana, thank you so much mwithukisia ni mitambo ni ya Mutongo FM gwatana mukamba bana musese witu kamemeka Mutongo TV tonena maondo kivuka nyona muno maondo la matethasia ana mokilasia mbai yitu ya mukamba na badano umonde takula nyekuyo ila isi takula nye ati atumia ama itomandwa they do such an amazing job lakini tekula ni ati do they get appreciation nima kwata kendo nima ilo kwata kendo lekana wethe mundu wa kwende nitwa mama undu tona ila material na joy kwa na allocation ya budget ya 2026-2027 mapaniyo kukwata approximately ngili itatokela umwe isuni almost ngili 5 lakini ina abikia ngili 5 kwa woni wakuwe tamwenende nukuona atumia mandu akulingana na wela makuna ngili itatoma allocated on the wa budget ni toetie nundu mena we mwingi muno sana makuna nimo mageto kwima kwa ni machau maitheka nimo mageto kibo be mwana okwatiwe bano nimo mageto be mwana oke uthinya sei nimo mageto at the same time be mundu usongise mobaka wene nimo mageto kwika uwa musi wende. Do you think mbesa ini toetie noti monza nyanyira tu itano dada tuinya imwe mitambo ni ya Mutongo FM gwatana ni ya mukamba twende na ukwatie ni sa umwati likandalika miongo na itatu be makulyo mengi sana mundu ekizito na maitu ngilesi trial kuikulia na pia na usioke na omwithukisha na geta tawithi haranti ni wailaita wa grassroots level we mwithukisha na weta mwenende withi hapa jamusi we musiaisha wituwithi hapa jamusi wona ama undola kibo kuna yongili itatu ni toeti gwani wako wiliata nondoke zito for example nenda wambe kuimagine kwikundu mutumia wandoa wenda waile kudhina kamota kwikundu mutumia wandoa waile kuenda waile ina security kwikundu mutumia wandoa wenda okethia ikwani jeundu thingi thiti wosilwa andu mailiende zikwani jeundu thingi je kwenda andu maunje na kwikundu mutumia wandoa wenda agethia mwana je nini ikunie metokubyo kabisa nikambo musemba muthogu sana tikula nyati mwene ndida mwithukisha bana museisha wito zo ngili itatu ni toetie kumaiva atumia ama ndo akulingana na uya ula makunato moto mani mukubikwisila kwa ili itatu akienda imwe 5 na ndi maoni bani mengi sana abe mundu kwa siati iyo pesa ni chache sana
angalau hata ingefika karibu ngiri 10 ingekuwa sawa. Asuna mpaka tuamuonya lama inaenda kuisela ndini wa ili itatu kenda emwe 5 na pia tukita tuyoza simu by the way ani kana mwithu kiisha wito na museisha wito na watu nenga woni wake kuko ni haundo osukizito you see ile mumbe when it comes to okay, we understand kare kuelewana hesabio yes inoni stipend timu sala stipend ni gendo kila mundu kunenga chakwa kwa in short ni facilitation okay why awili to weka ya museo yes muyo wadela ngili tatu ni sini sialika simoni anese alika accountini lakini otondo andwingi bagoete kwase oise chumi wito oyu abambe ya Kenya yes watito sia uchumi wito oyu nene sina hesabio CS bandi yes waziri wa Mondo Makinando ena nzama yake yes ni kwa temelo kuika kendo unafaa uongeze kitu mela kuongela kendo kevye ando tuyama ando ya mundo na sia na sio school ukevye at least onevya de kwa to kendo kinene no wa kwa to kendo kito no mutedi nundu oyu sabu kibo ya mbeza sena sabu kibo mwidu ngilesi sabu kibo nevi no alenga ni yana mo ile wa mutumia wando ni thengia ni tena mo lakini pinda juma ya nenga wambinge yudi na mana miongo 3 ni mana kwata nice Kisito which means ele kwangeleka nyeito dokumento na nambesi ya mwitu ngilesi ya ngili miongo 3 at least ama kabikione ya no ngili 15 ano ngili 10 ona meki wongilimba we meki wongilimba we with at least mundu ningito mudhokomi of course ningito mudhokomi wa serikali ile mundu sio no shane waiba yes ele ni mundu angi ma keserikali yes siendo ino ingine mekata ni waiba ni wa shughulike musama ngoka kumangaleko shako nukita wakaiti momboni yasiati pesa isiti ndoku lakini ni mono asia mutongo jefemu jisawa kabisa usweta wa musao mangoka rasta kiara mitamboni mtumia wita wa Anthony Ndolo wangu ngurukundu kuita wa zuya kala endeze wemwethi akwata wemwethi anakuweka kala embe yati idhia mombe pesa isuni kidogo sana atumia mandu amongelwe pesa isuni kidogo pesa isuni itosi yaindi mandu alaindi baadhi yangu na kindu kizito andu ale makuna awe mwingi sana lundu baizo bika bandu bakwita polisi kibwetha abikie bawu saingine wa mukaona sana nasi abuyo ithia mumbei yes peka samuto ulilikana nundu tyo wishitsa ingi pekindu kita wa mungethia langite yes ukoko kethia ngombe ni kwatwe ni ndamuzita wa kathuba thubi ni kwatwe ni mabuyi kwina mathina ila mumita ndisi mumita ndisasi takana mumita akukwa kundika amandanyi ukegwa ju mutumio wa athicukuru akacha one kwithwa na nzanzo ya ngombe one kwithwa na nzanzo ya ngite one yu mundu twetsa kubanu na yuka andu atuma kaleo ujuhitsa ithi ya mundu tutyo wati ya maundu make of course no yona ngombe cia kuanwa na andu ala me utona amayacha ngombe mwe ni silingi 50 lakini mundu utangachia ithi ongete cha andu anga yuate no kenzito kode kakai kagu pesha bigi kwazi asia kwanza washukuru juu uchumi iko juu sana asia mambo tunga mwe at least bena kendo medita maikuna wea mwingi utende hivi na ni mahali pazuri pa kwanza atanenda usisi mawoni maku mwithukisha na museisha wituko sala kwa ile tatu kenda M5 na kwa lamedo kuna simu nambari ya 0783556411 noti monza nyanyira to 55 than to inya emwe tekula niati kulingana na budget ya mwaka wa ngilile mongula to ngilile mongula monza makibo maitu ni meukwendekethya kwiva wa silingi ngili 3 kila mwezi wa mwai ethia ambunge maitu nimekwitikana na muswada ukwambia ituko moja maiwa monza wambie Quran magaiba wangili 3 amakibo maitu kwa woni wakuwe tamwenende atumia mandu sorry kwa woni wakuwe tamwenende besa ini tueti besa ini enough no soto ke mwenende yasiata nikenda with amount on the media mesa was sawa mutongo yefemelo good morning amukana bena ndi mukiri kumarudi ni wandege asante yuwa rodija wakana na dunyama ngata mabuko mawa nyinge bale ngo na mari kiwe ngiri ibidi ni iri ira jemba yes asante sana thank you so much Ali
haya siende ngili 15 sio mbaya sio mbaya yani abantu basiona na wasi wedukisione sana wakivale na umbe maundu methi ya mailie si nini si 15 team ndugu be mwana wambe ati ya mumbe na mwitu ngilesi na mwitu kisa na museze wito yes ambe ati musala wa assistant chief orange ya between ngili miongo 3 yes na ngili miongo 5 wow pate kitwe marupurupu izutila compensation kana yes. allowances na ende ni break yeda onyambe ati yes musala ningi between 30 to 45 auza allowance ya between ngilile na maana ile ngina ngilie 10 commuter allowances ni akuma bandu bamwe kuthi kutambuka kondo kikiro tokanyo yes. makanengwa between ngili 3 na ngilina kwa mwi yes. na ende bena hardship allowances ngili 3 na maana 3 depending on the area kwate yabo yes. tambo saisi mu mutongo FM lo Wanda walkileta pole sana nzuko ziende na ukuzembanja no ni yana ngaimo no kunzuze amwa pole sana brother ni wewe unaona je wito woni wako ndinene tamu na mwekuma ngaka okay mtumia wote mwa yale kwa wataja na ngilio pasita tu ngilisiana aje tino ni monga lango monge lango mbesa hii ni kidogo sana monga lango maana mnatoka mama asante sana thank you so much mwendo wa moya sawa asante sawa mu watileka ndeka miongo 5 imwe tambo saisimu twambe iwa nikenda withie twamana na omwene ndi lulu niwe mwene you down yani mwene no thukuma wa direct niwe you client no thukuma wa direct ni atumia mando aka na atumia moto akasia ndi babe umwa kwa siati mshahara duni za wasee hiyo sio mzuri sana mutongo FM hello good morning hello mutongo uwe tunene tena kumangale kwa sababu wakilata no tulaneza mwene na ukabilista Kalonda kuma kwa jiko karibu sana Felicitas Kalonda woni wako atumia mando ona thukuma wa mwingine ningi no andu anene kwa kana gatijana nini kumbesa iziongelwe pesa iziongelwa na tiari kata kwambia 25 wewe angalau kwenda kama kwa ta mewe yani asante thank you asante sana thank you so much Felisa zakasi ati mwamukata mwiva u studio samugire nesa ngili itatu nini muno mongelo hivi ketangili 10 nikana maisila makwani ndwane withie maikwe yake yangaliko ilaje na kindo sieta museto inezi izazi ogere utongo FM lo ya mwamugera ndangilezi nesa mwabi kabisa good morning akwana mugie nezo zia da wasanje ni James Junior kumangalia kama motoja asante sana kale kosia kama mwokela nesa wogile da neza kuno matuma mbongo na magoka woni wako mbeze zina zionge lango yes asante thank you so much uzi to sergeant ngumba kumangala kosia kilile ya siati gethe singilezi na kizito to agere sana pesa hizi siongelwe aki kazi yao ni nzuri sana yasendi yatumia mandu ama kuna wina wea mwingi sana na usioma kongelwa kindu mutongo FM lo wokilata nagela neza tunene tena kumangaliko siba unene na neri kumangalia zia ronda jeti Mary kumangaliko sia zombe mwokila nesa ngidwagela neza mutongo thank you so much Beza hizi nalile kwa mboto ngomo yani ndo hizi ni kwa ya nedo kona na mwaka nede wana ndo na nyumba guni na ma police community ela makwa ni makwani nilu tema kuni ando na nyumba guni makwa muka nede ya ni tena mo asante ndo nede ya ni tena kivu ma ni ja wana na nyumba guni na ma police community ona mo nede tena no no ni ni yani ma ko ma ndugu ma tena ni hii kama kuna wani machi na kitandi kivu so na tu ya tu yes ya tu ila kumana lo kana to kumana ndo mani mbakuni yes ine ya na mo ko ila me yo ban mo la makwani lakini ila ko ka ta hiyo hiyo tuko makoni ando ma community na ndo mani mbakuni na tu mama tenda na jana hii mama me ko nyaji ona tu na mmeli de kusizo asante sana thank you mmeli ro mo ya ndo ndo ajila mambo kwata ndo no neno ni sana ona wana ni mani mbakuni na police community ona mama tise ni mambo ko ma hizi mbona kutenda nyani hiyo tuko kuzima ni kindu kevitha sana
Ndio na mambo na majibu. Ndio nyumba kwa ni police community. Asante sana. Thank you. Woni wake msio sana. Kumangalikosia Zombe. Ndadika itano cia teletra ndake mondo ngwa sa ili cia kiokoni. Good morning. Salu chano isongete. Totele woni wako mithikisende tumame. Iyo mbesa ima ibiwe ni toete kana ni kidogo. Asiati James kumangalikosia kono kita kwandi ukangundo. Asiati Kenya iko pesa mingi sana. Okay. Asiati pesa hizo ni munopshu. Yasa hiyo hela kidogo sana. Pesa kidogo sana hiyo. Ngazende ingili tato ni pesa nini sana actually kwa woni wa ingebe asha kwanza ingili zito to maile kwitha mayibo weekly. Okay. Ili switano ingili zito to maile kwitha mayibo weekly nikena with at least next ya mathe quick amount na peka ndo wawe tapoke zito na kaswani o mashabiki manena kweta woni wona muno enendi ngili 25 ngili 25 think of mondo kukwata ngili miongo tatu kwa mbata and probably maybe mwethukuma in the same docket inengi aswenda mayo serve community but many times where they are yawe ndange yawe ba yande muno niho kutumangwa muno niho kuna tushughuli twinga so it is very twikana baina thina we bandu okay wa masia mako ni mutumia wandu wa kisiojo amwe bebe kindu tukuwa je abukwa gune chawo akabya keke so onye ni believer take kizito many times atumiyama itomando ne methiana a very good will ya kukuna bondo bengi sana but with ya kulingana na undu mailie with ya mondo sune niki mu limit sana nono ikwangeleka ni mutumia wandu ayini wa bata oni masako kwake ni bata oni masako na beke kindu cheke kana ku mutitone na ni sana na sia huyo na no aendi mutitone akamane chakula chekata chekeka kuya aya no aendie kwa mundu ume ukuna kibeti ngalikweya of which is very bad no aendie kwa kupandu bange wewe poja mbui no asembi bandu bange akeke kindu kiki so it is very good onamba bungale kweswingi na serikali na ukethia ne asisi ukethia oye allocate lobia hii pia we deneta chief we na obisi wake we comprised na ndo hao ndio ukethia chief ni boss wo nange ba isivu assistant chief na ndi mutumia wandu wako